nongeye kubaha ikaze abakozi ba FM7 TV aho muri hose, abari muri Afrika, abari mu Buraya, abari muri Aziya ndetse n'abari muri Amerika, ariho nanje ndi uri gukora kino kiganiro bunyine. Tukaba dufite rero umutumirwa wundi uri kuri kamera zacu, ni umupasteri, ni umupapa, n'ibintu byinshi. So reka tangira twibwira hanyuma duhite dukora ikiganiro, tuganire ico twateganyije kuganira nawe uyu munsi. Ndabaramukije mwese mudukurikira, nkuko twategura ikiganiro yabivuze. Nitwa Ange-Michel Muhayimana, abandi mu Burundi, ushobora umupastori, umuvugabutumwa, umwigisha, mvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, hama ndubatse, abana babiri, umuhungu n'umukobwa, nkaba mbo mu gisagara ca Dallas Fort Worth muri Texas, leta Texas ngaha muri Amerika niho mba. Ego nivyo muri make nivyo. Nkaba ndongoye na ministeri yitwa New Covenant Ministries International, canke ishiramwe mpuzamahanga ry'isezerano rishasha. Ego. Okay, thank you pastor. Ko kazina kanje hari ukuntu ga sounding nkaka wa kore bite. Ni izina ryawe cyangwa ry'abagore nyine? Oh yeah. Niryo umugore wafashe aba. Oh yeah, amazina yanje abavyeyi bampaye. Gusa twaramaze kubihindura, turabifeminiza, tubigira iby'abagore. Izina Ange. Ariko Ange ni izina ry'abamarayika, Mikaeli canke marayika mu Giswahili. Kandi turazi yuko abamarayika ni imyuka, ni esprit. Tibagira genre, ntibagira igitsina gore canke igitsina gabo. So urumva ni izina gusa abantu bace barihindukiza, kuko baca bagisempatiza ngo Ange, bikagara nko kumubona akantu k'abantu b'abakobwa n'abagore. Ariko ariko Michel ntukibagire, Michel. Marayika Mikaeli. Ni ukuvuga ngo wafashe ibintu byo mu ijuru gusa. Sije navyihaye n'abavyeyi. Nje babashoboke kuba bari bakijwe cyane. Wapi kabisa. Ntibari banakijijwe. Oye. Gusa twakuriye mu idini rya Katolika. Urumva mu idini rya Katolika umuntu abazi ibintu by'Imana bya Bibiliya, amazina n'ibiki byo muri Bibiliya barabizi. Okay, reka twinjire mu kiganiro. Pastor twakubonye hano mu mujyi wa Kentucky muri Louisville, aho bagutumiye, twakubonye kuri flyer. Ariko kandi iyo flyer abari bahari, ntekereza ko ari abantu bavuga ngo babwirize ubutumwa bw'ubuntu. Kene ngudusobanurira abantu bafite ibibazo guhera kuri njewe ndetse n'abandi. Ubuntu ni iki? Kubera ko abantu bavuga ubuntu, abantu bakumva ko ari ikintu cicaduka kimeze nka corona caje mu bantu. Kubera ko bavuga ubuntu, abantu bakumva gukora ibyaha. Kubera ko bavuga ubuntu ni iki? Umbaje ibibazo byinshi entre ikibazo kimwe. Nire kunkene ngo usentitize mu ncamake uvuga ubwo buntu ni iki? Icyakabiri kubera ko bavuga ubuntu, abantu bakumva ko ari ikindi kintu caje. Reka dore ku kibazo ca mbere, ubuntu ni iki? Ikibazo cy'uvuga ngo ubuntu, hari abantu muganira kugira ngo ubuntu ko babivuze ngo ni inyigisho z'inzaduka, nkuko bavuze ukoresheje ntabigire numva ngo ni corona ngo yitaye mu bantu. Kandi niko abantu benshi babifata. Eputa ubuntu usomye Bibiliya, yabuza kumbabarira ndakoresha Bibiliya cyane mu bintu mvuga, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kwayo ntiguhagarare ku bwenge bw'umuntu. Ijambo ry'Imana ravuga muri Yohani igice ca mbere, ubutumwa bwiza bwa Yohani igice ca mbere 16 avuga ngo kuko ibibogaboga muri we arivyo twahawe ko twese. Ijambo ibibogaboga ni vyuzuye umusesekara uri muri Kristo, nivyo twahawe ko n'ubuntu bugeretse ku bundi, hama 17 kuko ibyagezwe c'amategeko byazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Muri make ubuntu ni ubutumwa bwiza butuzanira agakiza muri Kristo Yesu. Amategeko ni Mose yayatanze, amategeko yari mu isezerano rya kera yahawe igihugu ca Isirayeli, igihugu kimwe gusa. Ariko ubuntu byazananywe n'umwami wacu Yesu Kristo kugira bashobore kudukiza. Ugiye mu gitabo ca Tito mu gice ca 2:11 haravuga ngo ubuntu buzanira agakiza abantu bose bwaraserutse. Urumva ubuntu buzanira agakiza. Tukaba twabonye ngaha muri Yohani mu gice ca 17 yuko ubuntu bwazanye na Yesu Kristo. Muri make igihe Yesu yaseruka yazanye n'ubwo buntu. Muri make ubuntu si kintu, ubuntu n'umuntu.
buri mu muntu kuko ibibogaboga muri Yesu ibyuze mu mutima wiwe n'ubuntu kandi nibwo yaduhaye nibwo twakiriye umunsi umwakiriye kuko umurongo wa 12 hejuru bavuga ngo abamwizeye bose abamwakiriye abaha uburenganzira bwo gucika abana b'Imana ububasha bwo gucika abana b'Imana atari kubw'imirimo yabo cyangwa ibikorwa byabo kubera bizeye buntu nye n'ubuntu wa wundi bubogaboga bwuzuye busisikaye muri we niwe twakiriye niwe twizeye kubakiriye Yesu hama ubwo buntu nyene nibwo bunadushoboza kubaho twubaha Imana Tito 2 umurongo wa 12 hacavuga ngo ubwo buntu butwigisha muri make Yesu atwigisha ahantu dukoresha ijambo ubuntu twashire Kristo twashire Yesu cyo ni kintu gikomeye cyane cyo gutahura ko ubuntu n'ubutumwa bwiza n'ubutumwa bwiza butuzanira agakiza ubutumwa bwiza nabwo si kintu buvuga kuri Yesu Kristo rero umuntu avuze ngo ubuntu aruka avuga Yesu Kristo gusa abantu baca bitahura nabi kubera abantu bigishijwe ibintu byinshi bitari byo bigishwe amarangamutima y'abantu abwirwa ico bitwa moralisme imibereho n'abitwara neza barabwirwa abantu babanka abansi babo n'ibindi bitandukanye barabwirwa ibindi bira amategeko ya Mose n'ibindi ariko ubuntu utubwira kugakiza kuri Kristo ingene tubaho ubuzima bwiza muri Kristo Yesu ingene kizazo tujana mu ijuru tukabana nabihe bidashira muri make nivyo okay ku bantu bagira confusion tekereza ko bafite confusion ari naco cyatumye ngira ngo tuganire bavuga ko mubwiriza ko umuntu yababariwe ko ndacaka igihari abantu bababariwe nibyo cyangwa sibyo ubwa mbere ikintu cyo kuvuga ikamere kuri ikibazo cyawe abantu barabariwe cinda kivuga ko ariko icyaha ko kitakihacaka yacahari ubu umuntu abwira abantu ngo nacaka ikihari somehow ntawo ndumva kuko biratubwira ngo twiyambure muri Tito 2 hatubwira ngo ubuntu bw'Imana butwigisha kwiyambura kutubaha Imana n'ibindi byose no gukunda ibintu by'isi so icyaha kirahari mu isi kiba mu mibiri yacu abaroma gice cindwi hatubwira yuko icyaha kiri mu mibiri yacu ariko Yesu yarakuyeho ububasha bw'icyaha gute yarakuyeho ububasha bw'icyaha kuko icyaha hariho icyaha kiva kuri Adamu Adamu yakora icyaha cyo kutizera yego cyangwa independence yashatse kwikukira niko tuvuga mu Kirundi yashatse kubaho abe nk'Imana so ico cyaha Yesu yaraje gikuraho biri tugiye muri Yohana 1:29 haba ngo nguyu mwagazi w'intama sinzi ko muvuga mu Kinyarwanda umwana w'intama kuri icyaha n'ibyaha icyaha no péché cyabari mwisi kuko Yesu yabaye ikimazi cyangwa igitambo gitangwa rimwe rizima kugira ngo umwizera Yesu Kristo ababarirwe ibyaha reka tugende mu gitabo c'Abaheburayo igice c'10 ahantu ndagereza kukwereka nyina twababariwe Abaheburayo igice c'10 umurongo wa 10 na karindwi 17 oya gato yego muganda ndahera hejuru gatoya ku murongo w'10 umurongo wa 10 nyene ndahera hejuru umurongo w'10 hatubwira ngo abango uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa tubesha no ku mubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa umubiri wa Yesu watanzwe kangahe rimwe kugira ngo turonke iki imbabazi bwa twezwe kwezwa ni kuba sanctified ni byabaye rimwe rizima iyo wakiriye Kristo uhinduka uwera uwababariwe ahandi mu mirongo y'abanyefeso tubwira ngo muri we no turonkerwa kubabarirwa ibyaha so ibyaha warabibabariwe reka tubane mu 11 kandi umuherezi wese ahagarara uko bukeye akora iby'ubuherezi cyangwa utambye atanga kenshi ibyo bimaze nyene ataho byoshobora gukuraho ibyaha namba misino ryakira muri Mose ibitambo batanga ntibyashobora gukuraho ibyaha c'est impossible ariko dufise umutambi cyangwa ikitambo catanzwe rimwe rizima muri Kristo Yesu gikuraho ibyaha umurongo wa 12 ariko wowe ni Yesu amaze gutanga ikimazi kimwe c'ibyaha cinahava kidakugwaho cinahava abyagira uburyo bw'Imana aheraho arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa indava yo munsi birenge by'iyo 14 kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije gose abezwa ukazoshitse ibihe bidashira Yesu yatanze ikimazi kangahe rimwe igihe yatanga ico kimazi cyaco gitambo ciwe yagitanze muri kahise
ko twese twari turiga gitanga ico kimaze kigira impact muri kubu nawe jewe nizera Yesu Kristo ndemera ko nababariwe nawe wizera Yesu Kristo kadukurikira uremera ko abariwe ariko ico gitambo cyo yagitanze muri future Yesu yagitanze heze imyaka 2000 igihe yagitanga mu myaka 2000 jewe nawe twari turi mu buryo bw'umubiri so twari turi se waruri ntabwo twari ariko urizera yuko gise impact no munsi kw'ibyaha byawe byababariwe heze imyaka 2000 iyo tuvuze ngo twabariwe kahise kubu nakazoza isuko twezemera ko Yesu yatanze igitambo cyangwa kimazi rimwe rizima ucizeye wese aharugwa kubugororoka kw'Imana no kwezwa kw'Imana rimwe rizima si ibintu bitakara abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo abashitse mu muryango w'abana b'Imana abatunganijwe ababariwe n'ibyo cyo bisigaye ngo ncamba mu byaha okay niko benshi baca bavuga rero abantu rero bitavuga aho ngaho ngo kubera ko uvuze ngo barababariwe bakuwe mu rupfu bashirwa mu bugingo that's mean ko nta cyaha gihari according y'ibyo umaze gusobanura mbega umuntu avuze icyaha ashatse kuvuga iki kwanza ico ni kibazo numva ngo novuga ni wowe ugomba gusobanura icyaha ni iki ofete je uko ntekereza icyaha no kugomera amategeko okay aya amategeko tukice ntukibe ntugasambane ubaye so na nyoko bla 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 kumbuke siku ya sabato na itakasi ibyo byose biriya biri muri Mwizero rya kera mu Mose tekereza ko ari byo eje ku giti cyanje ari byo byaha kuko nibyo iyo tugiye kontre yabyo twumva ko mu mitima yacu twakoze ibyaha aho rero aho iyo uvuze uko umuntu avuga gutyo umuntu ataratahura isezerano rya kera isezerano rishasha ngashobora kubitandukanya reka mvuge iki kintu isezerano rya kera ntabwo bitandukanya twe isezerano rya kera rya Mose ntiyigeze rihabwa twebwe abanyamahanga isezerano rya kera rya Mose ryahawe igihugu kimwe ryahawe Isirayeli sinzi ko ushaka gusoma umurongo ariko ndashaka kuvuga uvuga mu kanwa abantu Zaburi 147 Zaburi 147 umurongo wa 19 na 20 havuga ngo Yesu jambo yahishuye ijambo giwe aba Yakobo yahaye amategeko yiwe n'amabwirizwa yiwe abanyisirayeli ngo nta rindi hanga yigeze aha amategeko nta rindi hanga Abaroma 9 murongo wa 5 hatubwira ko amasezerano amategeko gusenga Imana Kristo abajya abapatriarche ba Abrahamu bose n'abanyisirayeli twebwe abanyamahanga tutarimo abanyefeso 2:11 kumanuka hatubwira ko twebwe abanyamahanga kera twari mu isi tutagira Imana rurema zinima n'indirimbo zimwe baririmba abantu ko twari mu isi tutagira Imana rurema aho twegejwe hafi n'amaraso ya Kristo twebwe ajya amasezerano rya kera rero tuja kurirabamo Yesu Kristo tuja kuraba ibyo dukora ibyo tudakora tuja kuyigamo Kristo kuko Kristo aranyegeje ariko mu isezerano rishasha Kristo arahishuye rero ico nkora jewe mu isezerano rishasha no munsi sindongorwa n'amategeko ko sinigeze ndayahabwa nk'umunyamahanga jewe nizo Paulo agenda mu banyamahanga kwigisha ubutumwa bwiza ntiyabashira amategeko yabashira Kristo Yesu turungurwa na mpemu w'Imana turungurwa n'urukundo no munsi mu isezerano rishasha ari amategeko dufise ntarenga 2 no kwizera n'urukundo je tuba bitubwira ngo ikintu cyose kidakorewe mu kwizera ni icaha ushaka ko ikintu ciza kitavuye mu kwizera kitayobowe n'umwuka wera ni icaha icya kabiri icyaha cyose umuntu akora uno munsi imisoro rishasha gihagaze mu kwikunda je tuba Yesu avuze ngo ngaya amategeko mashasha ndabahaye mukunde bagenzi banyu nkuko nabakunze muri make ngese ngitego dufise no munsi rishasha gukunda Imana kwa twatawe kwidukunda muri Kristo Yesu ikintu cyose tushobora gukora kibi gihagaze mu kwikunda muri make isezerano rya kera nirisha ntabwo ari amategeko saa yacu ni gucushatse gusobanura isezerano rya kera ntiryari ryo wacu abanyamahanga ryari rya Isirayeli isoko ishengero ntiyigisha amategeko ngo ribeshwe n'amategeko ishengero ribeshwe na mpemu w'Imana umuka w'Imana na Kristo Yesu yasigiye umuntu yasambanye umuntu yibye umuntu
utukanye umuntu yarakaye yamenje ico wowe urabitega ubivuga iki? Ibyo cyo nabivuga ko nuko atagendeye mu rukundo. Abaroma 13 umurongo 8 9 na 10 hatubwira ngo reka ndahasome nyemere ndahasome kuko urumva biragaragara nko kubera dusuye mu mategeko nkuko uvuze usambana kwiba n'ibindi biragaragara ariko izinu rishasha ritwereka yuko ikintu nakagendera mu kintu cyo kwikunda icyaha cyose umuntu akora usambana kwiba n'iki bihagaze mu kwikunda no mu izinu rya kera waruzi ko y'amategeko 10 ya Mose yaragabuye mu mico ibiri. Amategeko ane ya mbere avuga ku rukundo rw'Imana n'umuntu gukunda Imana. Amategeko kuva ku 5 rya 10 avuga ku rukundo hagati yanje n'uwundi muntu. So nje tubavuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose. Amategeko ane ya mbere hamukunde mugenzi wawe uko wikunda, ntumubeshere, ntumusambanye, ntugire iki. Ayo ni kwa gukunda mugenzi wawe. Hama ugiye mu Waroma 13 umurongo 8 nkaho nagira nsome agatubwira rero ingene urukundo agorushitse amategeko. Waroma kangahe? 13 umurongo 8 gushaka ku 10. Romains 13 verset 8 à 10 hatubwira ngo haravuze ngo ntimukagira umwenda wose keretse gukundana kuko ukunda undi abashoje amategeko. Ukunda undi abashoje yaki ya mategeko yamwe 10 mumake baranyusome turaheze soma umurongo wa 9 kuko ibi ngo tugasambane ntukice ntukibe ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Ufite urukundo tagirira mugenzi we nabi nico gituma urukundo ariko rusohoza amategeko. Urukundo rwo rusohoza amategeko isano rishasha rero mu rugendera mu rukundo ubwo rukundo nibwo rutuma ntasambana. Iyo umuntu musambanye no kuba wikunze abapagani cy'abana basambana bita ngo ni ngofi haramu no ni contraire y'urukundo ni kwikunda kuko ndi ikintu kunezeza gushimisha wewe iyo ndakwivye wewe mba nikunze yego ariko naravutse bwa kabiri simbe ko ndagendera mu rukundo. Amategeko rero sayaca abana b'Imana Abagalatiya 5:18 atubwira ngo nimba murungurwa namwe mu w'Imana nimwe munsi y'amategeko. Reka tuhasome Abagalatiya 5:18 Abagalatiya 5:18 Abagalatiya 5:18 haravuze ngo ariko nimba muyoborwa n'umwuka timuba mugitwarwa n'amategeko. Mushatse kuvuga ko amategeko atagitwara itorero cyangwa se adatwara itorero? Natwara itorero ntigeze naritwara. Ndashaka kwa none bibaguma batwigisha buri munsi ntukagire gutya abantu bari mu kugira gutya abantu barananiwe kubera ingeso nizi biriya ntagara ubutumwa bwiza. Ndetse n'abantu ubutumwa bwiza kuko iyo ubwira abantu ibyo ngo bakora ibi ubutumwa bwiza buvuga kuri inde kuri Yesu Kristo. Paulo nayigisha ngera yigisha Paulo usomye amakete ya Paulo reka tugende mu ishengero ry'Ikorinto par exemple. Ishengero ry'Ikorinto ryari ishengero ririmo ibyaha byose bibi usambanyi urwanko amajambo mabi urabona amadivision. Usomye chapitre ya mbere y'Ikorinto bagishambere atangura babwira ico babaye muri Yesu ubutumwa bwiza ababwira ko arabera arabatoranijwe arabahamagawe arabakundwa n'Imana urabona abereka Yesu nico babaye muri Kristo Yesu identité yabo. Ahejeje rero kubabwira ico babaye agashaka ati ko mwabaye ibi rero nimwari mukwiye kubaho guke nk'impanuro ni nk'impanuro ko mwahora mwiba nimureke kwiba mugende mukoresha amaboko yanyu. Igikenewe donc nuko babanza kuba no kumenya ico babaye hama ibyo bindi hama gukora bakagenda bitoza kurikira kuba. Ni nk'umuntu avuze umwana ubanza kumwigisha icari agakura kamwe ibi ntibikorwa ariko ubanza kumubwira ko ari umuntu ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ukamwigisha n'abambara abakobwa cyangwa abahungu haba buke bagenda arakora ibintu bijanye n'icari. Ariko rero ikibabaje abantu bahera hanze duhera inyuma cyane tukabwira abantu ntugire ibi ariko aho guhera indani bashaka duhindara mu mutima tuvuga ubwa kabiri tumenye ico Yesu yakoze icari muri twebwe hama dushobore gukora ibihwanye n'ico turi. Okay pastor ubutumwa bw'ubuntu wabumenye ryari? Mwaka 2009 mu kwezi kwa mbere
niho Bw'Imana nyugure neza nari natanga kubyumva ava defa nkanabipinga ariko hazi imyaka 13 ndabutanga. None mbere yo kutahura ibyo bintu ntiwari umukristo usanzwe? Yego n'ubundi umukristo usanzwe Andreta. Ntiwari umukristo? Nari umukristo. None itandukaniro ry'ibyo wamenye nibi bishatse kuvuga ko igihe wamenye buno butumwa ari bwo wavutse bwa kabiri? Oya, hari abantu bavuga gutyo ko bigisha avuga ati utaramenya ubutumwa bwiza nturavuga, utaramenya ubuntu bw'Imana nturavuga bwa kabiri. Ikintu maze kubona nuko iyo umuntu yigishijwe, je ngiye bambwira ubutumwa bwiza mwaka wa 2001 nkavuka bwa kabiri, barambwiye ko Yesu yapfuye, yazutse, yaduze mu ijuru kandi ashaka kubabarira ibyaha. Niyo message y'ubutumwa bwiza iyo ababikone ba 15 iyo message de base ke benshi barayivuga ko Yesu yapfuye ku bwawe, ushobora kumwizera ukabarirwa ibyaha byawe ahagubuzima budashira. Ikibandanye rero inyuma y'ubwo iyo message kuvuga bwa kabiri nico kibazo. So imyaka 8 namaze naravutse bwa kabiri, nanagiye no mu ishuri rya Bibiliya wanashaka aho muri ubuyobozi muri church yacu, nari mu idini, nari indushe, nari naniwe, nari ndemerewe, nari mfise ubwoba bw'Imana. Gute kandi waragiye kwiga Bibiliya, uri umuyobozi ubwiriza Bibiliya everyday? Cyari kiguteye ubwoba niki cyo? Nari mfise ubwoba ko Imana itanyemera, ko ntarabarirwa ibyaha bya nama, niko ndabwira Imana, Mana mbabarira, Mana mbabarira, nama niko ndasaba Imana ngo Mana ngo mu rukundo rwawe, kandi ntazi neza ko Bibiliya imbwira ko urukundo rw'Imana rwaswe hose mu mutima wanje, namwe mu Imana nahawe. Hari ikintu cy'ubwoba na performance nari mfise cyari kiremere umutima wanje, ariko umunsi Yesu anyugura amaso ko nababariye ibyaha, ko nahindutse kugororoka kw'Imana, ko nahindutse uwera muri Kristo Yesu, ko mfite ubwenge budashira budapfa butabura budataka, byarahinduye umutima wanje. Pastor ukira ko wera, ko ndabona wabivugaje nko mu mwuka kandi ko turaganira iryo jambo kwera, ukurera nk'Imana? Ego jambo Bibiliya tubwira. Can you prove it? It's not something that I can prove. No garagaza mu buryo bwo hanze, ni identity DNA yanje. Ni gute wera nk'Imana? Sobanura. Kubera nabigabiwe n'Imana, nabihawe nka kado. Bibiliya tubwira mu Bikorino ba 2:21. Reka tuhasoma abantu batagira ngo tuko turavuga ku majambo gusa, turavuga amajambo yacu. Abakorino bakangaye 2:5:21 21 kabiri 5:21 haravuga ngo nkuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Duhinduke gukiranuka kwande? Kw'Imana. Bene gukiranuka kwa Ange-Michel uhagaze mu byo nkora nuko umunsi Kristo yaja ku musaraba yampindukiye icyaha, hanyuma ubwo ari namwizera nkaja muri we muhinduke gukiranuka kw'Imana, apana kwa Ange-Michel. Kuko Ange-Michel ibyo akora byose ni bibi, ariko mpinduka kw'Imana muri Kristo Yesu. Muri make Imana imparura ko gukiranuka kwayo, kugoroka kwayo, atari gukora ibikorwa byanje byiza, kuko ushobora gukora ibikorwa byiza 5 bindi 5 kaba bibi, akora 9 byiza kimwe gaca kiba kibi. Ese umva Imana isura kunyemera? Kandi hari ahantu muri Yakobo havuga ngo wishe rimwe abareba uvyishe byose. Aha, abo n'abantu bari munsi y'amategeko. Okay. Nawe nari munsi y'amategeko, je singiri munsi y'amategeko ya Mose, sinigeze nayabamo. Ni munsi y'icyagezo cyakizo cy'urukundo no kwizera. Urumva yuko ari cyako cyanse testament no testament ngaruka. Uko abantu baguma bafite imitekerereze yanse testament, amategeko 10 ajya amategeko 10 ntigeze uyahabwa. Yawe igihugu kimwe cya Israel poe. Urumva ko aco kibazo giha rero icaka bimaze ati kwera simbira muri Abikorino ba mbere 1:30. Turacari kuri cyakindi cyo wera ka Kristo. Kugororoka. Abakorino ba mbere 1:30. Abakorino ba mbere 1:30. Reka dusome haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Ni dati ibiduha kuba muri Kristo. Waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Sagesse, wisdom. Cyo ni cyambere no gukiranuka. Aha, gukiranuka ninda duhindukiye gukiranuka? Iwe. Kristo, si Ange-Michel canke wewe? No kwezwa. No kwezwa, bireke nivuga ngo no kwera ca kwezwa.
no gucungurwa no gucungurwa kugira ngo bibe kuko byanditswe ngo wirata yirata nde Uwiteka. so urumva ubutumwa bwiza bw'umuco buza kutubwira budukura ko glory ukayiha nyeneyo data ukayiha Kristo. Yesu yahindukiye ukwera, ubwenge, ubukiranuka, no gucungurwa, redemption, no kwezwa, no gukiranuka, n'ubwenge, ibintu bishika bine. Ibyo byose idini rikubwira yuko uteza kubikorera, ariko Imana ikavuga ngo yarabiduhereye ubuntu, yarabitugabiye, ibiduharura kubitubarako mu Kinyarwanda ko muvuga. None wumva jewe ndinde kugira ngo mvuguruze icyo Imana ivuga, nirate nguvu zanje, nirate kugoroka kwanje, nirate imico myiza n'ingeso zanje, nta na kimwe. None ko dufite abantu baje hariya none babona umuntu wabonetseho ikosa ugasanga ari we babashiraho, babona ko ari umunyabyaha oro udakora ariya makosa yo akumva ko akiranutse. Bene abo bantu donc ugasanga gukiranuka kuri nabivuga gute, bagupimisha imirimo, ijisho ry'ibizabona byiza cyangwa se imirimo y'umuntu mibi. Kandi ndahamya neza ko hari n'abapasiteri kamwe kawe bagihari babikora gutyo. Wazi ikintu novuga ni kimwe, abantu mu kujija umuntu mu kumucira urubanza mucira bamuravye hanze ku byo yakoze, ingene ameze, urumva ingene avuga, ingene arabona barakuraba we musirima hakuraba umeze uko, ariko Imana data yoyo ibanza kuraba indani. Mbega ni cyane mugishasha yaragiye mu mwana wanje Yesu Kristo. Yesu yaramwizeye, amwizigira ko amuhindukira gukiranuka, ugucungu, ukwezi, n'ubwenge, wisdom, sagesse. Warabyizeye, ikiba gisigaye imbere y'Imana uri kit, nta rubanza rukuriko. Nukorera abari mu Kristo nta rubanza rubatsinda, ariko birivuga ibyo amategeko atashoboye gukora, Imana yarungitse umwana wayo mu buryo bw'umubiri kugira ngo ibyo amategeko asaba bishitswe muri twebwe biciye mu kwizera Yesu. Yesu yarabishikije yabirangije muri zima. Hama abantu babona ku muntu intege nke aracari muri phase ya transformation, imuka wiwe umeze neza, umushaha uracafise ikibazo, so umubiri we wowe uza gukora ibivuye ngaha. Rero iyo umwana w'Imana amaze kuvuga kabiri agahinduka ukwera no gukiranuka kuva ku Mana, abasigaye kumenya neza ibyo bintu byamubaye ko mu kuvyigisha nko tuko turigisha akabimenya, hama umushaha wiwe ame yiwe ikakira ico kintu gishasha kubwe mugiye yiyumvira ko ari ukugororoka kw'Imana, ko ari uwera. Hakaba ari ibintu aheba, hari ibintu bigusaba guhunga. Biratubwira nk'akaro gusambana, birene kugira ngo usenge, ni kugira ngo wisonzeshe, kugira ngo iruka. Bira ndafise umugabo umuganda nako ndainterprete kimwe yavuze ijambo ryankoze ryahindi ubuzima bwanjye. Abo tuyagaze gusambana, Bibiliya ntivuga ngo senga ngo isonzeshe, avuga ati flee mu Congereza, flee. Ati to flee nico nibiri hagati yo kwiruka no kuguruka. Niko yakoresheje ijambo fly. Fly, ati flee. Ati it's between running and flying, so you have to flee. Ati namo uruka n'amaguru adakora hasi mu Kirundi. So urumva wamaze kuvuga bwa kabiri, ibigaragaza byo gusambana birashaka gushikira. Ni daze mara guri apostle, guri bishop, guri diakonos cyangwa uri inde, hoya birashaka gushikira. So urumva